iyo aba waruza baza bakwivovotera wobahenze kuko nibo baza batuma Yesu asohoza ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Nta bihe bishobora gutuma utagaragara ubaye uzi kuramya Imana no kuyegera no kuyumva. Nimuvuge ngo amen. Reka mvuge rino jambo nimara nkwature hamagara. Imana yantumye ku buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Nijoro navuze Sara. Ntabwo abantu begereye Sara batangaye kubera kuko yabyaye. Oya. Erego utwite we saza byara. Ariko abantu batangaye kubera kuko yasamye. Hari udutabo twa commentaire twatubwiye ngo Sara yarasamye. Amera nkaho kwa Aburahamu habaye ikiri. Tukibiri ya ruguri wacu ikiriyo tagaza kiba mwese murabizi. Abasaza bakaza bitwaza inkwebo bakaza bamara gushika bagashinga ituma batazungu yawe yigishwe cyageze bagatonda mu mwanya bakazaguruka n'inkwebo bagataha. Sara ngo yarasamye igihugu kirakoka bakaza ngo bagashinga inkwebo kwa Aburahamu ngo hagati bashinga inkwebo n'amacumu n'ibabaza bayitwaza n'inkono ngo bamara gushika batese amakuru twumvishe n'amakuru urahima tuzaracu. Umva yewe hari abantu benshi ubu ngubu bahaye batahimana ifane ngo amasezerano yabo ntiyashitse konfi. Nimba bari muri abo ngabo wamureka yewe ni umugani ntanga. Oya nturimo ndabizi. Nturimo. Imana ishimwe kuko hari amasezerano Imana itarasohoza kuri wewe. Ayo masezerano Imana itarasohoza kuri wewe niyagucunza. Umunsi yo yagusohoza yose ayo yakuvuze wo kwa mugendo uwo muntu. Imana yigeze kumbwira ndi umusore naraye nshikije. Umva amakuru yabize. Umva amakuru y'abarami. Atasi kubwira ngo irambwira ngo abana banje bazongana n'inyenyeri zo mwijuru. Cya gitabo nababwiye cyitwa la quatrième dimension kayo ngico Pasteur. Cyaravuze ngo Aburahamu yamaze kurambirwa. Imana iramubwira ngo sohoka Aburahamu. Sohoka hanze ngo arasohoka. Ngo ararama kw'ijuru ngo ararama ati reba inyenyeri ngo arasireba amaze yongisho yandika kandi mu munsi yarebye inyenyeri ngo buri nyenyeri yose ngo yumvishe kuko ikirere cyose ngo inyenyeri zimwe zikamuhamagara ngo papa izindi nyenyeri tate ngo hamagara Sara ati ngwino nzacitse inyenyeri zose ko zirahamagara. Si twebwe mwari mwabwiye ngo tugitarama ariko iki gitekerezo mwagize kivuye mu musaruro ukomeye. Nimuvuge ngo amen. Turashimira aba bose babafasha, dushimiye aba bantu bose babitavye. Mwese Imana ibahereze cyo mwaje mwiteze mu izina rya Yesu. Twamaze kwemezanya ku ijambo rimwe nabigisha duhaye dufatikanya. Nta muntu wo kwigisha uwundi kuramya no guhimbaza tubikunda. Tubishobora. Kuko guhatira umuntu ngo ngaho naramye cyangwa nahimbaza ni nko kumubwira ngo nanezererwe icyo atazi, kandi nta muntu wonezererwe icyo atazi. Ariko aho tugomba gushira imbaraga twamaze kubihuzaho nazo nukugira ngo dusobanure Imana ukwiri. Iyo umuntu amaze gutahura Imana ukwiri ntubukimubwirije kurana. Nimwe nkabavuga ngo amen. Ntiwo mubwira ngo ngaho naramye. Arabyibwira, arabyiyigisha. Reka nkubwire kiza gituma abyiyigisha. Hari umuramyi uteye ubwoba uba muri Bibiliya, ni umugabo witwa Dawudi mwene Yesaya. Indirimbo nyinshi za Zaburi n'indirimbo nyinshi zo kuramya ntabwo yaziririmbiye mu ikiriziya. Oya. Ntabwo yaziririmbiye mu mukutani. Ntabwo yaziririmbiye mu gitaramo. Oya. Yaziririmbiye mu rwunge. Kuramya gukwiriye ntuzuvuga ngo reka ndirimbe ngo bankomera amashi. Oya. Ntiwona avuga ngo reka ndirimbe
ngo kuko mfite abahaye banumva oya ntiwovuga ngo reka ndirimbe ngo kuko mfite abampemba ahubwo Dawudi umunsi umwe ngo yashize intama aho ngaho intama zitangiye kurisha aririmba zaburi 23 muri zaburi zose 150 zaburi ya 23 hari umwanditsi wanditse aravuga ngo yari ikwiriye kuba refre y'igitabo cya zaburi araririmba ngo areze gusuka intama zihaye zirisha uko zimeze ngo aravuga ngo Uwiteka n'umwungeri wanje sinzake intama ntizari ko zimwumva intama ntizikirizaga ngo wamina ntiyabwiraga intama ngo gaho nimuvuge ngo haleluya oya ariko kubera Imana ze tugira guca twese mu izina rya Yesu Imana ihabwe icyubahiro noneho aramya Imana atitaye ku ntama ngo ziramwumva cyangwa ziramukomera amashi aravuga ngo Uwiteka ngo niwe mwungeri wanje sinzake ngo azandyamisha mu canja cy'ubwatsi bubisi Imana ihabwe icyubahiro aravuga ngo azasubiza intege mu bugingo bwanje usarire ngo Imana ngo izinyobora inzira yo gukiranuka gusa ntinyobore mu nzira yo gukiranirwa Imana ishimwe ngo yansiza amavuta mu mutwe ngo none igikombe canje kiraseseka ngo aje kurangiza yitiriye epfo yagiye kuvuga ntihari bazavuga ngo naho nonyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzotinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe usarere Dawudi wagiye kuvuga akavuga ngo inkoni yawe ngo nishimbo yawe noneho ubungubu hogira hangaha akaba nk'inkoni haba nkusimba hangaha nayibageze mwohaguruka mugakinga amaboko ariko ntabwo Dawudi yatinye inkoni n'ishimbo z'Imana aravuga ati wankubita inkoni wankubita ishimbo ati inkoni yawe n'ishimbo yawe ntibizabibabaza nibyo bizabimpumuriza nimuvuge ngo amina aravuga ngo nanje atararahira aravuga ngo nukuri kugirirwa neza n'ubuntu bizonyoma inyuma ya ntabwo yavuze ngo nzobikurikira bizoza bigenda bifasha ishati biza bivuga ngo se Mathias yaraye hehe Mathias yiriwe hehe kandi udahaye ubireba ibiki kugirirwa neza n'imbabazi Imana ngo iramureba ngo ariko gituma uriya mugabo azamera nk'uhaye uririmbira ubusa ntaririmbira intama ntizimufasha ntizona muhereza n'amazi nkari yabahe baduheza ntizomuha isoda ntizivuga biti urakoze mushumba rekada amazima itegura igihe cyo kumushira hejuru reka mbwire bene data babashitsi badutumira gutumira kilotera nasobanukiwe ijambo rimwe yewe umuruzi kunguko mwajane burundu ko murumva murusha nabajije umuntu umwe hariya muri aba bashitsi ndamubaza ntese mwaruhutse ati turaruhuka kandi ejo niye safari zo iyo umuntu avuye mu safari sinzi nimba namwe ari kubiza bimwe yokoyo bene izo bitofi yokoyo bene iyo mvune yokoyo bene uwo murugo ntukazugira ngo ukunguko umuhaye umwigisha hano ngo birashoboka kuko Imana yo guhembera hano oya isi yose ni ya nta muntu Imana yareka itokoresha kugira ngo igusubize nimuvuga ngo amina rero uzuririmba nk'udafite abahaye bakumva uririmbe nk'udafite abahaye bakureba uririmbe nk'udafite uwo guhemba uko niko kura Dawudi yabiririmbaga kubera kuko azimana yiwe reka mvuge rino jambo reka mvuge ukuntu Imana imeze bukeya amaze tuzoririmba iyo ndirimbo bazogira n'igihe cyo gusezerera abantu buri muntu wese uja kudandaza azashaka umutahe umuntu uja gutunga azasabinga cyangwa se akayimuha umuntu wese uja kubaka baramutwerera bakamuhereza za fondation akazasaba amabati agasaba ikintu cyose
ariko Imana igiye gukora ntizikenera umutari izitangirira ku busa. Hano haravuze ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, kandi isi yariho ubusabusa, si ubusa rimwe, yariho ubusabusa kabiri. Niko bavyanditse. Ni ukuvuga ngo muri tere yitwa ubusa niyo Imana izikoreramo. Imana ntiyokorera ahantu ngo none wayihaye icihera ukayizera gusa, sifa kwa Mungu, ukayumvira ahasigaye izo kwizitangira nuko izirangiza. Isi yariho ubusa, nta kintu cari gihari, ngo isi yari idafite ishusho. Hariho amagambo nasenze Imana kandi Imana irayambwira, ngiye kuyatura mu mwanya mutoya nibaranica. Imana yampamagaye ngo nyikore kandi nkaba nkorana nayo. Nimuvuga ngo amina. Hariho abantu bakorera Imana, hakaba n'abakorana nayo. Imana rero cyane cyane ntizikoresha abayizera, abayizera izibakoresha, ariko si cyane, ahubwo izikoresha abo yizeye. kandi nawe ntugakorane cyane nabo n'abakwizeye no muri ministeri bene zo zayo. Uzokorane n'uwo wizeye. Uwo wizeye araruta ukwizeye, kuko Satani n'abadayimoni bose nabo bizeye Imana, ariko Imana ntiyo bakoresha ntibizeye. Kandi Imana yizewe na bose, ariko yo yizeye bake. Muri abo bakeya yizeye rero ni abantu bazi kuyiramya, bayizi ukwiri nuko imeze nuko iteye. Nimuvuge ngo amina. Muri bya bintu bitanu nababwiye Imana izitanga abantu batotanga, icyambere twarakivuze, yaduhinduye abana bayo. Irindi jambo yaduhaye ijambo ryayo. Hano biravuze ngo isi yariho ubusa, nta kintu cyari kiriho, ariko Imana igira gute? Iravuga. Ni ukuvuga ngo iforoma Imana yaremesheje ijuru n'isi n'ibirimo byose ni ijambo. Mu bintu kugira ngo Imana itwizere yahaye abayizeye ni ijambo. Yaduhaye ijambo. Imana iguhaye ijambo, ni ukuvuga ngo ibiguhaye igikoresho yakoresheje. Muranumvise? Reka mbabwire ijambo abantu batazi. Tubona uburemere iri jambo ryari rifite umunsi Imana irema isi n'ijuru. N'uyu mugoroba turi hano kuri Gerizo nibwo rifite. Kandi iyi ni impumeko kere yahumetswe n'Imana. Nshaho uhaye ubikubwira mbisubiyemo gusa, ariko za mbaraga ziracahari. Imana yantegetse kuko hariho ibyo ngiye kurema muri wewe, hariho ibyo ngiye kurema iruhande rwawe, hariho ibyo ngiye kurema mu muryango wawe, hariho ibyo ngiye kurema aho ukorera. Amen. Reka mbacire umugani. Umunsi umwe umwigisha yigishije, nimara mvuga yandi magambo make. Umunsi umwe ngo isi zaravuze ati abantu baraturusha ubwenge n'abantu nyine, atariko natwe twiyungunganye turebe uko tuzobaho. Inyamaswa kanaka nizoza ibyara, izindi zaziyihemba, ziyihereza ibyo kurya, zije kuyihemba, ziyigirire neza, ziyibwire ngo wakoze. Bukeye intare ngo irabyara, niba ukubyara n'ukubyara nyine. Imaze kubyara, izindi nyamaswa ngo zaje kuyihemba, zizaje kuyihemba ndetse kubera kuko zikunze, zaje kuyihemba kubera kuko zitiye. Inyamaswa rekaga kuza guhemba intare, intare yaragenda ikaja kwihemba yonyine, dore kwigira amahamba hawe. Zose ziraza zirashengerera ziti wabyaye, bazana ibyizirya irargira hantu. Bukeye inzovu irabyara bigenda gutya, bukeye inka irabyara bigenda bityo, bukeye bigera no kubiguruka, bigeze kubiguruka
inkoko nayo iratera. Inkoko yo ntizivya zibanze gatera. Noneho ngo itere yo baravuga bati nimuze cyo guhemba inkoko ngo zirayibaza zitese wavyaye nawe ati navyaye ariko atari ko biko birasa nkaho bihaye bigenda neza. Ikintu navyaye bisa nanje kiraho ati ndasa n'uwavyaye ibuye ariko ryera ni ryiza ariko si inkoko navyaye. Izindi ngo ziraza zirareba ngo iri ni ishano ryahoze gicatako n'igitangaza kikubaye. Inkoko biraceceka. Bukeye ku munsi wa kane itirindi, bukeye ku munsi wa gatatu itirindi. Impyisi ngo zigomba kubazanya sese uwacu ni kwa kundi yagumye guhomba yahonze cyane. Nawe muri no mugoroba kandi muri no mugoroba nukuri uratahana insinzi. Habaye mpaye sengera ijambo n'injoro ngo habe kumanywa numva ihumura ry'Imana. Nimuvuge ngo ihumura. Ariko Imana numva irambwiye ngo genda mujegende gutarama ngo ndabahereza igitangaza ngo cabuhwimye. Igitangaza cyo kukabwira. Ico gitangaza cyo kukabwira ndakigusobanura. Ya nkoko iragenda kujyana muri ya magi. Nimuvuge ngo amina. Iyaryama mu munsi wa mbere ngo igira iminsi 20 ngo bayiterera ibigori yanga kubirya, ngo bayihereza amazi yanga kuyanywa. Iragenda ngo yubikira ya magi kugeza ubwo moya yayo yo munda ashira. Noneho yaje gupfa ngo bakazana utugori ngo igatamiraho duke kandi ngo igatamira ihaye ivuga bene kwa kundi zimera kwihaye yifofo yayi hohote. Mu minsi 21 igiye gushira. Nimuvuge ngo amen. Ibyo Imana yategetse ku nkoko birasohora. Moses naza ntabwo ntwara amagambo menshi ariko mfite ubuhanuzi nahawe nguhereza. Uragira amahirwe n'ubwakira muri no mugoroba wa none. Imana ihabwe icyubahiro. Noneho ya minsi 21 ngo ije gushira ya nkoko ihindura isauti. Hari ukuntu inkoko izivuga ihayirari ariko igiye guturaga nagandiriye n'abazabazi bazoro. Igiye guturaga hari ukuntu ihindura ijwi none igahamagara. Nimuvuga ngo amina. Ngo itangira guhamagara. None zindi nyamaswa ngo ziyegereye ngo zitumanaho ngo ziravuga ati yemwe muzo ya nkoko yagiye kuryama muri ya mabuye. None ubu ngubu iramera nk'ihamagara iri kwiragongera. Muze tuye kwikuramo tuyikure mu isoni izayo zaranze. Amaze gukanya ngo yumvishwe iby'imisi. Umuswi wa mbere uva mwiki, uwa kabiri uva mwiki, uwa gatatu uva mwiki. Ya nkoko ngo yamicece kabira bitariko. Ukuzini koko sange kubona. Nyuma y'iminsi 20 izindi nsesi zaraheze. Noneho twaduswe twose ariko muzamuntu dusuye. Haruhinja rutari rwiza. Haruhinja rutari rwiza. Ukuza dutera imbabazi. Na utekereza uduswe. Ya nkoko
mwibona twaduswe turayizunguza. Reka kubwira ikintu kimwe Imana yantumye ngo kubwira muri uno mugoroba. Hari amajwi menshi yakongoreye arakubwira ngo ni ukuri waragaragaje birakunaniye, ariko wanze kuva kwizima. Ngiye kubwira umuntu uri hano wanze kuva kwizima agakomeza akazingatiye ijambo ry'Imana yamubwiye. Nimuvuga ngo amina. Uwo muntu niwe ngiye kuganira nawe kandi niwe Imana yampaye ibisubizo ciwe. Kubona ino mikro mfite nawe uzofatiye iwanyu cyangwa ufatiye ingini muri uwahano ushinga intahe kuri iyi mikro kubera iri jambo rigiye kuvugwa muri no mugoroba mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu mugoroba uzoba umugoroba utazibagirwa mu migoroba y'abantu. Nabashije aborozi b'inkoko ndabaza ntese ese ni inkoko izifasha umwana kuva mu inka? Barambwira batoya bati sinyina pi, ahubwo igihe iyo kigeze wa muswi uzutuma ryagira imene. Hariho ahantu hariho ikintu cari kigufungira, cyabiceye cyabicangiro cyaba igisuzuguriro, yaba amagambo y'abantu, yaba imifumo, yaba warasengewe nabi, yaba ari abantu bakuvumye, yaba ari imbaraga z'umwanzi Satani. Ico kintu cyatuma gutaboneka. Ariko muri uno mugoroba nitwikiriye imbaraga z'Imana nkorera n'ubushobozi bwa mpemu yera, ndavuze ngo igihe cyawe cyo kugaragara kirashitse mu izina rya Yesu. Niba ubyemera uvuga ngo amina. Igihe cyawe nikigera nta muntu uzogufasha, nta nambaraga zawe zizobamo. Reka nkubwire, iyo umwana agiye kuvuka, amena, nta badokiteri bo mubuza, na nyina ubwiwe ntiyo mubuza, ahubwo yovuka ari muzima cyangwa akavuka apfuye cyangwa ahubwo akica nyina, kubera kuko igihe cyagize gute cyashize. Umva kubwira rino jambo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Igihe cyawe kirashitse. Hari ibyo wategereje byinshi ubitegerezanya amatsiko, wagira ngo ubikoreho bikegerayo, wagira ngo urabisingira bikegerayo, ariko Imana irakubwiye ngo iki nico gihe. Bwira umuntu ukwegereye ngo iki nico gihe. Abantu bakiriye igihe cyabo nibavuge ngo amina. Igihe cya Yosefu kigeze, ntabwo yakuwemo na wa wundi yari yatumye ngo ugende umvugire ngo tukanyibagirwa. Wa wundi yaramwibagiwe arakamwibagirwa. Iyo aje kumuvugira, none biba byaranditswe muri Bibiliya bati Yosefu iyo atagira wa wundi ntiyavagamo. Imana ishimwe ko hari abakwibagiwe basubiye kugusinga. Abakwibagiwe basubiye kugira gute? Basubiye kugusingiriza Imana. Nta muntu wo guhereza ibigukwiriye. Umuntu yo guhereza ibyo ukenye, ariko ntiyo guhereza ibyo ukeneye. Kandi Imana ntiziduhereza ibyo dukeneye, iziduhereza ibyo dukeneye. Imana ihabwa icyubahiro, ibasha gukora cyane. Nimuvuga ngo cyane ibiruta ibyo wasabye n'ibyo wibwira, kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Igihe cyo kuva mu igi ryari rikubundikiye cyashize. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe cyo kuva muri zone yari gufundikiye cyashize. Iyi Imana ije kugukuraho icyago, izibanze ikakigutumamo. Iyi Imana ije kugukiza ubwoba,
izibanze kagushora kugira ngo winjire mu biguteye ubwoba. Erega ibiteye ubwoba nivyo bizabimana umuntu ubwoba. Noneho iyo hari ikintu kiguteye ubwoba, Imana ikareka ukacinjiramo, wamara ukabona ukivuyemo, uzuhinduka nk'intare. Reka nkubwire ukuntu Imana yakarishije Meshake na Shadarake na Abedenego. Ntabwo Imana yabarinze ngo bareke kubashira mu itanuru, ahubwo Imana yararetse babinjiza mu itanuru kugira ngo ibarindiremo. Ese igitangaza nuko yabarindaga kwinjira mu itanuru, cyangwa igitangaza cyabaye kwinjiramo bakavamo? Aho reka nawe emera kwinjira muri iryo tanuru. Noneho Imana ikurinze kwinjira mu itanuru, nta gitangaza twovuga ngo Imana yagukoreye, ariko niwinjira ikakurindiramo ucubita. Kubera iki Yesu atakishije Lazaro kandi abishobora, akareka akabanza akagira iminsi ine mu mvu? Iya mukiza baravugaga bati n'ubundi abantu bahora baraba bagasubira bagahema. Ariko ngo Yesu yashatse ngo Lazaro apfe, amakuru ave mu Nyakabiga, yinjire muri Rohero, agenda agere mu Kinanira, amanuke mu Kinindo, agere iriya za Nyabugete, azamuke za Kiriri, azamuke za Mutanga zombi, amanuke iriya za Ngagara, agende yinjire za Carama. Baravuga bati Lazaro yarapfuye, ni kadavere. Kugira ngo amakuru ya Lazaro yageze, abariho nishimwe ryayo rizogera. Ikibazo ufite si uko Imana ikwanga, ahubwo ikibazo ufite Imana irashaka kuko ibyaza umusaruro. Iyo ugize ikibazo Yesu ababonye ikiraka. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo umuntu agize ikibazo Yesu ababonye ikiraka, ababonye icyo gukora. Ibibazo byacu nibyo bituma izina ry'Imana rishigwa hejuru. Habaye umunsi wa kane, Yesu araza, umugabo w'i Nazareti, umugabo utazukangwa n'ibihe, araza ngo amare gushikara ngo se ni hehe mwamutaye. Ariko umuntu w'umugabo ni bene ko mukweba abandi. Abantu baravuga bati umushinyaguza azaza kumusuhuza. Aho bamutaye se agira kuko nta muntu wari wazura abandi. Bati naha ngaha. Araza ngo amare gushika ngo arareba ngo iki gitare ni mwebwe mwagishizeho ngo ni mugikureho. Abafarisayo n'abanditsi n'abasadukayo ngo barase bati ni mugikura hatabona urwitwaye. Umuhara abahungu bamabagira ca gitare ngo bagiye bati ngaha. Naho abanditsi ko barandika kunda abanditsi ba abanditsi baturimo murabo. Eragiye abanditsi batahaba aya makuru ntituba tuyamenye, reka bakwandikeho. N'ubundi utanditsweho ubanza ataba ari kuri page. Imana ihabwe icyubahiro. Baravuga bati yaje ku munsi wa kane, bamwe baravuga bati Yesu ntabwengagira. Ese ko atari wowe wamwishe kubera ikatarese? Ibo bari bazi ngo success ya Yesu irashira aho ngaho. Aba contre success bawe bazi ngo ico kibazo ufite nico kizokurangira. Ntabwo yasenze umwanya muremure, yaravuze ngo ndagushimiye Mana kuko imbaraga z'Imana. Muganje nari sanzwe zikufunga ngo ariko kubera abangaba bangose, naje muri uno mugoroba ndavuze ngo kubera bakugose, kubera bakuvuga, kubera bakugamba, kubera bakugambanira. Yesu ntabwo yazuye Lazaro kubwiwe, nta nyungu yari abifitemo, ariko yamuzuye kubera abamugose. Ndagushimiye kuko usanzwe ubwanje narimbizi kuko uzunu, ariko kubera abangaba bangose ngo arase, ariko abatugose. None hari abantu benshi baza bagira ikibazo, abantu bamuvuga ngo se wamvugiye ubuzisha. Waruzi kuko ari amasengesho amwe Yesu ataza dusubiza ari uko twasenze kugira ngo ahinyuze abatugose. Umunsi umwe ngo yakeshije umuntu, abadayimoni ngo bamukubita hasi ngo arasiribanga ngo azana urufuzi, ngo baravuga bati aramukukuye noneho biracitse. Bati ntumwishe uku nguku.
aravuga ngo haguruka ngo ibyaha byawe urabibabarira. Abantu batese kuriya n'ibyaha bimugize kuriya. Imana ihabwa icyubahiro ngo agere aho ngaho ngo yumva kuko abantu bahaye bitonganya aho ngaho arawundi aho ngaho hirya no hino. Ngo aravuga ngo ese mwabantu muravuze ngo ese mfite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha ngo ese coroshe niki. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu ababariwe ibyaha ziwe cyangwa nuko nomubwira ngo yikore. Ati kubera abagaba bahaye bavuga ikorera uburiri bwawe utaha. Iyo babantu batavuga wa muntu yababarirwaga ibyaha ariko agasubirana y'ubumuga. Ariko gukira ubumuga byatewe n'abantu bivovora. Iyo aba waruza baza bakwivovotera wobahenze kuko nibo baza batuma Yesu asohoza ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Nta bihe bishobora gutuma utagaragara ubaye uzi kuramya Imana no kuyegera no kuyumva. Nimuvuge ngo amen. Reka mvuge rino jambo nimara nkwature hamagara. Imana yantumye ku buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Nijoro navuze Sara. Ntabwo abantu begereye Sara batangaye kubera kuko yabyaye. Oya. Erego utwite we saza. Ariko abantu batangaye kubera kuko yasamye. Hari udutabo twa commentaire twatubwiye ngo Sara yarasamye. Amera nkaho kwa Aburahamu habaye ikiri. Tukibiri ya ruguri wacu ikiriyo cyagaza kiba mwese murabizi. Abasaza bakaza bitwaza inkwebo bakaza bamara gushika bagashinga ituma batazungu yabe yigishwe cyageze bagatonda mu mwanya bakazaguruka n'inkwebo bagataha. Sara ngo yarasamye igihugu kirakoka bakaza ngo bagashinga inkwebo kwa Aburahamu ngo hagati bashinga inkwebo n'amacumu n'ibabaza bayitwaza n'inkono ngo bamara gushika batese amakuru twumvishe n'amaturahi urahima tuzaracu. Umva yewe hari abantu benshi ubu ngubu bahaye batahimana ifane ngo amasezerano yabo ntiyashitse konfi. Nimba bari muri abo ngabo wamureka yewe ni umugani ntandi. Oya nturimo ndabizi. Nturimo. Imana ishimwe kuko hari amasezerano Imana itarasoza kuri wewe. Ayo masezerano Imana itarasoza kuri wewe niyagucunza. Umunsi yo yagusohoza yose ayo yakuvuze wo kwa mugenda uwo muntu. Nonoga Imana ibivuye mu ideni. Harushaka kuko amasezerano yiwe yose Imana yamusubiza tumusengere. Oya yenta. Duera Imana icubahiro twese. Imana ihabwa icyubahiro. Ayo masezerano atarasohora nayo kugucunga Pasteur. Ari jewe bombaza Imana ikambaza tese sore zerushikama amasezerano yose bamwe ntoya. Reka ndiracamukeneye. Yego. Hari abantu badaje kuvuga ngo Pasteur ngo ngaho usabira ngo amasezerano yanje ngo yose Imana yambwiye asohoka. Ntazo nzogusabira. Nzovuga ngo igusigarize bimwe byo kugucunga kuko ndacagukeneye. Imana irangizanije nawe uwo munsi wotaha mu bwami. Naho mu bwami gaho uzohata indira uzotahe hageze. Nimuvuge ngo amina. Aburahamu ibingibi byakubayeho nibiki. Aburahamu atsindiye. Atari Imana yigeze kumbwira ndi umusore naraye shikije. Umva makuru yabize. Umva makuru y'abarami. Atasi kubwira ngo iki. Irambwira ngo abana banje bazongana n'inyenyeri zo mwijuru. Cya gitabo nababwiye cyitwa la 4e dimension kayongico Pasteur. Cyaravuze ngo Aburahamu yamaze kurambirwa. Imana iramubwira ngo sohoka Aburahamu. Sohoka hanze ngo arasohoka. Ngo ararama kw'ijuru ngo ararama. Ati reba inyenyeri ngo arasireba. Amaze yongisho yandika kandi. Mu munsi yarebye inyenyeri ngo buri nyenyeri yose ngo yumvishe kuko ikirere cyose ngo inyenyeri zimwe zikamuhamagara ngo papa izindi nyenyeri tate
gitari ngo hamagara Sara ati ngwino zacitse inyenyeri zose ko zirakamagara. Ntubona amasezerano Imana yababwiye muri Arari cyane amwe azosohora kuri mwe ayandi azosohora kuri aba bana bayimbona batoya tutazi ayandi azosohora ku bana babo kuko Imana ntiyo kubwira amasezerano akugarukiraho ibikurenze. Uri kuragira ngo amasezerano Imana yampaye azosohoreraho je Mathias ni make ayandi kubwira bazosohoraho n'abana ayandi nabuzukuru ayandi nabuzukuru abana ayandi nabo nazaje ubutumwa. Narababwiye ngo ubu ngubu Imana iherutse kumbwira ijambo irambwira ngo singukeneye nk'umuyobozi gusa mu ishengero ahubwo itegure kugira umutoza kandi umutoza ntiwo mubona mu kibuga. Wari wabona umutoza mu kibuga hari igihe hano ntitugihaye tuharwanira twarahahagaze cyane. Iyi ni tere twakiniyemo cyane ku gatutu. Imana ihabwa icyubahiro. Simvuze ngo Imana nizi ibyo ntotoza jewe nzanyibwira ngo se ntozi kintazi ndagira ngo none Imana izobimbira. Ariko iyo ekipi ikinye neza hashimwa nde imidari myinshi ihabwa nde ico Paulo yabwiye Timotheo aramubwira ngo Timotheo umwana wanje ngo nazaje ubutumwa ngo nibuka kwizera kutarimo kutaryari ngo kwabanje kuba muri nyogokuru Lois kukuraza guseruka muri nyoko unike ngo none nawe nzi kuko kukurimo ngo nico gituma kwinginga ngo usase impano y'Imana ikurimo kugira ngo yake. Iyo baheshejwe kurambikwa ibiganza n'abakuru nimuvuge ngo amina. Urahima ati Imana imaze kumbwira ngo nyiheruka uwo munsi ntabwo yasubiye kuvugana nanje no kurota sinzanyiro. Abantu Imana yizeye ngo ntiziguma kubagarukaho nico ngico reka kivuga mwazumvishe abantu Imana yizeye tiworyama ngwize mbikubwire ngo ndacariko nibuka ahubwo ikunda kubibwira benda bangaba bashaka kumera nk'abibagirwa cyane baryama bakarota agasubira ikamushitura nkabende kwa kuri kwa bateri yabo yagize ikibazo zigira ikibazo bakaza bakayishutura usane bapfa kugira ukama wumvira vuba ese uko yari yabaye. Imana ntiziguma gushitura abantu bazi kuramya no kugira ahubwo ngo zibabwira ijambo rimwe ikabareka bagaca muzo bacamwo rendezvous baba bazi aho izo ibahe. Yosefu yarose rimwe gusa Imana ntiyasubira kumugenderera mu nzozi akava muri prison akava kwa Potifar n'umugore we bamukomeje ko bashaka yasubiye kwibonera wa munsi. Imana iravuga ngo ubwo bakushishije inzozi reka nanje gukirisha inzozi. Farawo ararota imodoka iza kumutora ngo baravuga bati ibwami iyo umutaka uyu muringa bakuye muringa imodoka ije kukujana n'udati ubaki. Iyi sezerano rigiye gushika ni bene kozene mu gitondo yari muri prison nimugoroba yari muri president kandi Imana izihingura indomo imwe gusa free. Uko si NI wumvishari kindi Imana yahinduye nukuba ngo ikibazo ufite kiraturanye neza n'igisubizo cyawe nta rugabane ruhawe. Nimubwe ngo amina. Privilege sala. Ikindi ku murwa w'Ishushani bari bashinze ijambo ryitwa gute kugira ngo barimbuke bisobanurwa ngo Abisiraheli barimbuke bakore gusezerana inzandiko zanditswe birarangira. Imana ntabwo yakuyeho yashizaho gusa ibo bari banditse Imana yandika ishiraho inyuma mu Kurimo bisobanurwa ngo oya kibapfa baki. Ibintu by'Imana ni kabene kwa kundi
hari agakaratasi kaza gatuma tubikuza muri banki baza bakita ngo iyo umuntu yagize ikibazo baza bavuga ngo yagize esheke nukuvuga ngo Imana izo guhereza sheke ngo ikuremo esheke nukuri uzorebere hafi y'ikibazo ufite niho Imana izokura igisubizo cyawe ni indome gusa izihinduye ni indome gusa izihinduye nimugire gutya mu izina rya Yesu reka ndangize turirimbe ko ndabona indirimbo abantu bagize indirimbo nyinshi cyane indirimbo zuzuye imitima y'abantu iyo tuvuze Imana izikora izihinduye abantu bazabamererwa neza Imana ihabwe icyubahiro twiga kumenya Imana neza ntibazoduhata kuramya neza tuzovyikorera twenyine Imana ihabwe icyubahiro sinorangiza ntavuze kano kantu sinorangiza ntavuze kano kantu sinorangiza ese Hamani mu gitangaza cyamurayeho Hamani mu gitangaza cyamuraye yagiye kurwanya abafite amasezerano abazi kuramya Imana uriya mugabo Morodekayi ngo yakundaga kwirembo ngo yakundaga ubuzamu nkakurya akunda Imana ngo yagaza arinda ubuzamu nta muntu wo kwinjiye Morodekayi ngo yagaza aba ku maso ku manywa na nijoro arabikunda arabyakira ni mu bako abarico Hamani muzizi umunsi wa nyuma ni mubwe mwamini umunsi wa nyuma ijuru ngo riravuga ngo kingurira Hamani bwa nyuma yinjire naje gusohoka bwa nawe aragukingurira ni ukukingurira ngo buca mu gitondo Hamani ngo yari yakoze ibintu byose iwe gakazagira ngo none yabikoze mu bwenge agwa mu makosa atatu gusa vuga ngo atatu Hamani gitangaza cyamubayeho ngo yaragiye ashinga igiti cyo kumanikaho Morodekayi none ngo bagiye kugishinga ngo baramubaza batese uwo Morodekayi gatwebwe ntitumuzi ese araresha gute kugira ngo dupime igiti tumushiraho kameme tugiye kumenya size yiwe ishano ryaguye kuri Morodekayi ngo aje kuvuga ati nimumpimireho ibyo ari byo zose nzambona tureshe amaze Imana ibi bishize mu gukora none nogenda kwa tayeri ngatanga size yanje Pasteur Nsengiyumva akaza kwitora Pasteur Gigwere uko woja gutora size yanje none baravuga bati urwishigishiye nukuvuga ngo size mu ijuru twahawe uwo nguwo nyine wayitanze abari uje kuri ico giti ni size yiwe dufite buryo kwanga n'ukugirira ishari hari ibyo aza gufasha ururimi Morodekayi ngo yari umuntu uzi gusebanya uriya Hamani amuseza muri quartier hari umuntu uzi guseza muri quartier hari umukobwa w'umunyarwanda yigeze kuvuga mu mutara ubumuvuga butumwa aravuga ngo Satani ngo aho yamutanze ngo ntibomuhereza amazi yo kunywa ati ati n'amazi yo kunywa ntibomuhereza atariko nanje kagira ibihati mbi ati nkayitanga hano ati bazapfa kumva izina rya Satani bose bakazamavuga ngo koma shitani ati nanje nzariseje aho uzoyitanga uzoyikurira ku murimo kuko nawe aho yagutanze tizi kubabarira Pawulo rero avuze ngo twiteguye guhora kutumva uko kumvira kwanyu kuzobafasha yarazi kubomborekanya ururimi avuga akamuseza kugira ngo Imana nguje kuvugira avuga ngo uru rurimi ni murekere ari muri training ari parabigisha umunsi umwe ngo aravuga ngo genda uwe ugende n'amaguru Morodekayi agende kwifarashi
ugende igisagara cyose aha handi ga yamuvuze ugende uvuga ngo dore uw'Imana yakunze kubaho kwazane udutabo twa commentaire tuvuga ngo yagiye kugera kwa Hamani kuri quartier muri quartier kwa Hamani ngo aramubwira ngo bankuwongeze ijwi muze ongeze ijwi ongeze ijwi Imana ishimwe uvuga ibintu biri hari hari umwigisha umwe bavuze Peter aravuga ngo iyo baza kubaza muri kayicate ngo ya amabuye yaruza kandi aho ngaho yabagasavye ibimukwiye yavugaga bene rya koti ry'ivyoyi akavuga na bene ca kirato kireki izo nivyo yarakeneye nivyo byari bimushakaziye Imana ngo iravuga ngo iby'Morodekayi reka mbibase umwanzi we iwe yari umudiplomate uyu Hamani ese umwana kunza yogira gute ati wo kwiyambura uwo mukufu uza wambara mu ijosi ukamwambika mu ijosi umwana ati ukambura n'urwo rupete yego ukambura n'uwo ukuboko sawa ati akambara amahuzu y'igitare twebwe dupfa kwiyambarira amahuzu ariko aya makurere agirisha sobanura amakurere aja mu bukwe amakurere aja mu minsi ibirori amakurere aja mu minsi niyo kugura no kugira gute twebwe dupfa kwiyambara erega ukunguku muzamubona uri kuragira ngo tuba twambara uko dushaka oya tuba twambara uko dushoboka uri kuragira ngo niyenda iyi nkweto umunsi nyitora niyo nari nkuze ariko nakunze iyo shoboka none wokuzi udashoboye ngo barakugabira se iyo tugiye kunywa icyayi ahangaha aho vuga ngo ahangaha uri kuragira ngo uzukinywera aho ushaka uzunywera aho ushoboye haleluya ariko iyi Imana yagushoboye tuzukinywera aho ushoboye ahubwo ukinywera shaka muri uno mugoroba wa none Imana iguhereze kuzoza ukora ibyo ushaka kuruta ushoboye kuko Imana yawe ishoboye byose nimba unyumva uvuga ngo amina bakobwa banjye Imana izobakorera ibyo mushaka ntimukarebe ku byo mushobora kuko Imana mwizeye mukorera ishobora byose igihe kiraje ngo ugendere mu byo ushaka aho kugendera mu byo ushobora umwami aramubaza ngo wowe uzi umugabo witwa Morodekayi ati sa ntase uzi Morodekayi uramuzi wi uno kandi umwami yamubashega yarakaye wari wabona umwami urakaye ngo azutse umugara ari imfofota arivuga uzi Morodekayi wewe ati Morodekayi nzi ni umuzamu uba hariya kwiremba yego ati bambwiye nyine ngo ni uwo murimo azakora ariko ngo yari yasomye amateka ngo kuko yamuburiye ngo ubwo bigitani na Tereshi bari bagiye kumwica hari Imana izoshingiraho hari windirimba imwe uzoririmba umutima w'umuntu ukire amazimana bushingireho nimuvuge ngo amina hari ijambo uzavuga rikiza umutima w'umuntu Imana ibishingire aravuga ngo genda akira umukufu akira nuke akigenda mureba amahuzu uzandike mu rubekani kandi muzuvuze tiyaburemo naki kandi unyarutse hari akandi kazi kaza gukora ngaho mwira ishusho ya Hamani izuba ryamuzimiyeho aragenda ngo amare gushika ati muze ati ngwino tuje mu mangazini azamangazini tuzi zahangara kazazindi munsi z'Ikigali ikoti de amwandika umufufu naho muri kaya gatekereza washa gusohoka
noneho wewe ugendesha amaguru Morodekayi agende kwifarasi. Erega Hamani ni we wamukingura. Ibyavuzwe riba riratanga. Genda unanira icyakunaniraga mu izina rya Yesu. Genda ushobora icyagushoboraga. Icyaguteraga ubwoba ugitera ubwoba muri uno mugoroba. Icyari kikunaniye ugishobore mu izina rya Yesu. Amen. None byagenze gutura atejo mundi Sara yarambiye. Afite ati banza urabona ariko mukecuru w'imyaka 90 azananiza n'abakomeye bakakuri kose muzamubona. Mukecuru w'imyaka 90 cyo dusoma ibintu ariko nitumara tubitekereza. Yaragaze mu myaka ntago yaraci yari double menopause. Ngo bakaza bakamureba ngo bagakuta abashibirana bihangana atunga atavyaye kare birashoboka kuko atazovyara atariko nanapfa azosanga basubuka kibagaza bavaho ngaho bavuga Sara aravya Sara aravya bazara amaze nituzoza dushima ngo turiko turagira gute. Imana ishimwe. Sara ngo akubite Isaac amaso ngo aravuga ngo man nguranshekeze ngo nabazavyumva ngo bazosekana nawe. Igihe cyo guca kwawe kirageze. Igihe cyo guseka kwawe kirageze. Vuga ngo amen. Hariho icyo nategetse gukora. Ngiye kuguhesha muri uno mugoroba. Abantu bafite amabiro hangaha barayafite benshi. Umuntu azagira biro yamara akagira n'umwegere. Iyo wa wundi titirere agiye kuzinduka asigira wa wundi uri inyuma yiwe. Ngiye kubabaza mbega urwandiko wa wundi umwegereye asinye iyo sinyatire iremerwa bayita ngo iki peo bisobanurwa ngo iki pari oruge muri kano kanya muri uno mugoroba wa none ubwo duhaye turangiza kino gikora. Imana yambwiye ngo ntabwo ari igikorane kidufira ubusa. Pagaza hangaha Imana korera kurikije basohoka Abraham fite umutima utanshira urubanza kurikije amavuta nasizwe n'uhoraho Imana ishobora zose nk'abankorana nayo. Yesu Kristo yarazamutse aravuga ngo tubaye intumwa mu cyimbo cyiwe. Muri kano kanya ngiye kugusinyira PO. Uyu mugoroba uzofuta wibagiwe mu buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya nkurikije databuja wansize mu biro ngiye kugusinyira PO. Nukuvuga ngo nizoza mvuga ikintu ukumva ni wewe uza witabira gusa uvuge ngo amen. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu yagiye kuja mu ijuru aravuga ngo mbasigiye amahoro ngo amahoro yanje ndayabasigiye. Umuntu wese uri muri kino kibanza warubuza amahoro ngusinyiye amahoro mu izina rya Yesu. Opipa salafaya kotize le bando zaidabas. Ikikubuza amahoro cyose ngiciriye witeka mu izina rya Yesu. Umuntu wese uri hano aruhijwe n'indwara arararibwa akirirwa aribwa ngusinyiye PO ngukire mu izina rya Yesu. Opata selevaya brizo letaya kotile zangaya. Cyangwa niba urwashije umuntu muri kano kanya nyine muri izi saha ugende bagutelefone ngo hariho icyahindutse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nimba Satani yaragutwikiriye icyeyi n'icangiro bigatuma wa muntu wari ugufitiye akamaro bandize le prive la yobaes telefone yawe akaba yarayishize muri liste noire cyangwa akayikura muri telefone. Ndavuze ngo muri uno mugoroba nutaha kubera ijambo ngusinyiye PO kugira ngo Imana isubire kwibuke ni kwibutsa n'abantu
nimba ubyizeye avuga ngo amina. Kubera ingorane wari ufite mu kazi, kubera kuburabuzwa wari ufite mu kazi, ngusinyiye peo ivuga ngo wa wundi wakuburabuzaga none hagenda gukenere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Obiza la toprife ya dosile gandos. Ikintu cyose cyari cyaranyaze inzozi zawe, sinyiye inzozi zawe ngo zigaruke mu izina rya Yesu. Uzugenda uyobowe n'Imana, uzugenda ukoreshejwe n'Imana. Rehema za Imana ni juu ya watu wake. Imana ihabwa icyubahiro. Bwa bukwe bwawe bwaburabujwe, vuga ngo bwaburabujwe, ndagusinyiye ngo genda wubake kuko ni itegeko ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Cyaha cyakunaniye kureka, hariho imbaraga mu maraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu ntarashiramo imbaraga. Ndavuze ngo icyakunaniraga ukinanire mu izina rya Yesu. Wakira ubwo bushobozi n'izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Obesa la fire desisepa. Imbaraga z'umwijima zakurwanyaga, imbaraga z'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni, ndavuze ngo zishizeho iherezo mu izina rya Yesu. Uryamusinzire ukore ibyo bakubujije, ubironke mu izina rya Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo bya bintu byari bimeze nk'ikijonjogoro cigi, byari bigutwikiriye bigatuma ukugirira umumaro atakubona. Kwandikiye kuvuga ngo ukureho igitwikirizo mu izina rya Yesu. Ngusiye peo. Cyakintu kiza kikunanira, ngusinyiye imbaraga zo kukinanira uno munsi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Imana ishimwe. Uruganda rw'intwaro za Satani ndushizeho kuba expired. Iyi mikrofone mfite uzoyifate ejo bundi, nawe ushinga intara kubwo kugira neza kw'Imana mu izina rya Yesu. Ikintu cyose cyabuzaga amasezerano y'Imana gushika ku buzima bwawe, ayo ukwiriye kubonera hano ku isi, ndabisinyiye mu izina rya Yesu kubwo ubushobozi nahawe n'Imana ishobora byose. Nimba mubyizeye nimuvuga ngo amina. Yesu we, Imana ihabwa icyubahiro. Hariho imbaraga z'Umwuka Wera kaya zigendagenda kugira ngo zuzuze amasezerano y'abizeye muri kano kanya mu izina rya Yesu. Imana yishimiye kuguhereza ibyiza kuruta uko ubikeneye. Ururimi rwose ruzohagurukira kukuburanya, ndagusinyiye ngo uzorutsinde. Umurage ngusinyiye muri uno mwanya n'insinzi. Akira insinzi mu izina rya Yesu. Akira insinzi mu izina rya Yesu. Akira insinzi mu izina rya Yesu. Oh, benize levaya presque sifaya. Imaka bavuga ngo n'umugisha ukomeye yemewe. Ipatere facile baya kotile bandoze ya la base.